katurebe izina ryahiswemo iryo bahisemo niri A Golden Harvest Presentation Eastern Production Limited Production. Jedli numukinnyi w'imena aka filime nakazamani nakubwe nutwakira rimwe rimwe ndabuzana kugira mukomeze mwiyibutse abantu zaje no kuzamani is the feast of legend. Ingo igikonjo cyangwa se kofe ry'irinyabikwi kini suho Nakayama Shinobu akarimo cyane Nakayama Shinobu kurata Yasuaki kurata Billy Chow akarimo cyane Billy Chow n'abakinnyi b'imena Ada Choi na Paulo Chianga abo bose n'abakinnyi tutangira kuri Kabuda kari hariya rwose imigisha Resima production designer Shili Chan costume designer yayoboye ibijyanye n'imyambarire costume designer Chan K Hope editor yaranonosoye Steve Edwards yakompoje ka music duhere karimo uko dutangira dute kuri cyo narebe When Woping martial arts director yayoboye ibijyanye n'imirwanire witwa When Woping Derek wa director photography yayoboye amashow dutangira barakwereka Gordon Ipu Kongo Kimu Ramo Kaito wa n'abakinnyi Ramo Chuyini company producer Triple Chu Jetli yabaye muhimbyi wayo producer Gordon Chan yabaye director dutangira hitwa Kyoto ni muri Japan mu kimangana duza myaka myinshi cyane yahise baravuga ngo mu Japan yaje kwataka umujyi wa Shanghai n'umurwa mukuru w'Ubushinwa intambara hagati y'ibyo bihugu by'Ubushinwa ndetse na Japan yari imaze gusana irimbanya Ubushinwa bashaka Japan and the military occupation of Shanghai. The Kokai clan is coming. The Kokai clan is coming. Ngo umuryango w'abakokai uraje. Durabakokai. The Kokai clan. Umuryango w'abakokai n'abajapani bari muri Shanghai. Shanghai yari yaratatswe na Japan. Abajapani barayiteye. Tuvuye ku bajapani bari barateye abakokai tugaruka mu ishuri mwari marigisha neza ibijyanye na technology. Lubricants around the engine. Point 2 is the mechanics, the pistons, and the function of the carburetor. Zapisita buriya nizo zikorana na carburetor cyane samura umuriro hanyuma carburetor nayo gatanga icyo bita amavuta bakirimo kuvuga mu ishuri ni ishuri ry'abajapani nibo babaga bakoraniye mu ishuri ko mu muryango w'abakokai abajapani kumbe bamusore ko arimo kwiga yewe ni umusore muto mwiza hakurya hari agakobwa kamubonaga rwose kakagira jalousie iki jambere hano Chinaman get out Mushinwa soka Umushinwa mu bajapani gusa To this? kuki mukora Japan is only for the Japanese. Take your war somewhere else. What? iri ni ishuri ry'abajapani we musora amagambo yanyu hano yivangura inete za mwarimu barasimena ni ishuri ry'abajapani bandi baraseka You got no right to do this. nta burenganzira bwo gukora ibyo we uwo ni umwe uwo barimo kwirukana ni Umushinwa ngo uri yari yicari inyuma To push him like that. What? kuki musunitse Sure, I want to. nawe nagusunika We'll hear about you. Then we'll see just how tough you are. anko wanjye aramutabemenye shayaza kamerera nabi we Idiot. kwa kigoryi All right. sawa I couldn't care less about you or your uncle. gicucu ni muramu uranyingiza shaka umukobwa Lost. bura nona aranga 3. Nakari moja ye data arasinziriye koze mu bigoryi baje bazana ivangura ryabo hano muze bagabo muze bari there kubita ibigoryi kaguru we we dore urugamba mu ishuri urabizi abagabo n'ababiyeza bakwiye gukorerwa ibi angoro iminwa daka karenge we fighter umunyeshuri student umunyeshuri we bamumenyereye cyane bamwirukana batembane banyeshuri ngo nuko ari Umushinwa ngo abandi ari abajapani gatamu yarambuniye amuniye akabuno jewe bagira hari umugabo waje Yasuaki kurata amazina nyakuri Master Sensei He's the Kikoyu sensei, and he's also my uncle. uriya ni uncle wanjye ni uyobora mu muryango w'abakukuyu To this class. Kokai
Brutality, as I've taught you, has never been the way to win a battle. mwabaswa mwe kuhubuka ntabwo ari bw'umuntu atsinda urugamba. Apologize. Munyihanganire mwarimu. Angoro imwe mwakabiza imisaya ndumva umunwa ntiwabumba. Agorora ikigo ry'imifupa yarayihinduye. Imifupa kumbe hako nari ikintu cy'imifupa meze ute? Hapa meze nabi. You're lucky that you weren't seriously hurt. Agorora umufupa imifupa iri hano shayira konyagurika. It was my fault. Munyihanganire njye wakoze amakosa. Yasabye imbabazi kandi atari ufite amakosa. Ibigoryi nibyo byaje mwirukana ngo ishuri n'Abajapani nta mushinga ngomba kwigamo. Musore muto. I am Funakoshi Fumio. And you are? Baita Kochi Funyo. Witwa nde wowe? Chenzen. Umusore yitwaga Chenzen. That's the one your father gave you. Mukobwa yose yabika papa yaguhaye. He paid a lot for this pen. Now look at it. Nako ndebera bika papa yamaye none dore ukuntu ibaye. Agakobwa n'Akajapani kaziwe ni ako ako yitwa Chinifunyo. Urumva iryo zina ariko. Chinifunyo ni Umujapani. Abazina Abajapani rwose ragatsindwa no witeka. Aka kabika k'umwana bavunnye mukobwa barakishyuye akira. That's better. You're just as demanding as your father and just as stubborn. Wa mukobwa we neza umeze nka sona atandukanira. Uva mukobwa mutoya abasore banye ntabwo bazagarukana. Anko Chinifunyo nibazongera kuza kutsesha umusore umutwe Chenzen. Is Chenzen. Nitwa Chenzen. Chenzen? From Will? Yes. Uturuka mu ishuri rya Who Jingu. was your master there? It was Master Hua. Mwarimu wawe yitwa nde undi yitwa Master Wanga. Mwarimu Wanga. Uyu Mujapani yagizemo ikibazo. What is it? Ni Umujapani ushyira mu gaciro. Nibiki anko? Last night, in the local newspaper, Narebye mu kinyamakuru gisanzwe local newspaper. the article said that your master was killed. Ya magambo yavugaga ko umwarimu wa Jingi w'ishuri ryanyu yishwe. He fought with one of the Noguchi clan. Yagiye kurwana n'Umujapani wo mu muryango w'abani iyi ni Gucci. Ngo aramwica barimo kurwana bipime ingufu. I don't believe it. Ntabwo wabyizeye. Musore muto rwose. Sorry. Yangane. Musore ntabwo apfuye kubyemera yari mu ishuri. Nta kindi yahise akora ku kanya yasohotse mu ishuri yari yaraje kwiga inanga mu ishuri ry'Abajapani asezera mwarimu. Iyo akimara kumva ko rwose mwarimu we witerana amakofe n'imigeri na ugorora abantu. Ko mwabigengamo umuswa nkuriye abagorora atamatama. Icyakubwira uzi ko n'imitsi numva igitera irimo ndabyimba kabisa nyuma. Imitsi iracyabyimye. Kwari byacu bidatinze. Going. Giye. Shanghai. Master Hua was like a father to me. Ngiye muri Shanghai Master Wanga yari nk'umwarimu kuri jewe. Stop the occupation of None ngomba kujyana nawe. Shanghai! Abajapani nibatumira mu mujyi. Turabandi mo kunaga ibipapuro ahantu hose baragenda banaga amatarake ngo Abajapani bavire mu mujyi wa Shanghai. Abarimo kubivugana Abajapani n'Abashinwa Chinese. Abajapani bari baraje buriya shaho wakuzuye ngo araza kandi aza nk'uruhara. Uza ariko umuntu yakuziye. Ashobora kuza nk'intoryi. Intoryi nizo ziza nizisubire. Cyangwa uruhara intoryi zo mu murima nizo mvuga. Uruhara narwo ruraza rwakora kagihumbu gatera imiti mu musatsi mu mutwe nishobora gukereka igihushi. Badly, I want to come along with you on your journey. Ndumva nagukurikirana nkajyana nawe no gusubiye mu ishuri ry'iwanyu rya Jingu. You know I will. When the Japanese soldiers are out of Shanghai, then I'll return. Our leaders can be very hard to persuade, you know. Then we'll Umva wakomeye tukajyana umva Abajapani nibaramuka bavuye muri Shanghai nibwo twakongera gukorana. listen to us. Jewe nta kibazo cyanjye ariko n'umuryango wanjye ushobora kubyanga. Don't hate us all. Umva nakwinginze tekereza nk'umuntu nawe wo gutekereza iby'ababyeyi bawe cyangwa abavandimwe. Itsuko, it must be this way. I have no choice. Mitsuko ngomba gufata inzira yanjye nkagenda. I have no choice na mahitamo mfite. Mukobwa muto urabeho yaragiye kureba mwarimu. Chenzen we, Chenzen. Henga tata we. Niwe tata. Chenzen yasize agakobwa ka Mitsuko arakomeza yigira muri Shanghai. Shanghai byangombwa arabifite. Abajapani kumbe barasuka ingabo muri Shanghai amanywa n'ijoro barasuka dore n'izindi ajyanye nazo zigiye iwabo muri Shanghai ni mu Bushinwa. Ikibazo kirahari hagati y'Abajapani n'Abashinwa. Dore abaturage b'Abajapani kuntu bashikiye bene wabo mugende mu batake naho tuhagarure. Chinese Kung Fu Master ngo yishwe n'umugabo witwa Okutagawa. Uyu yasomye ikinyamakuru koko nawe arabibona. Ibinyamakuru byari byamwanditse mwarimu we yarazwi cyane. Kung Fu Master n'umwarimu we mwigishije Kung Fu. Ngo yishwe n'umugabo witwa Okutagawa. Okutagawa niwe wigishaga Abajapani Kung Fu ngo bajye myireko amwiciramo. Niko ibinyamakuru byanditse. Tuva barakwereka umusore amaze gusesekara muri Shanghai. Kwambaye nk'ababosi waduhereje Yaragiye kuri bangina gusabiriza hano. Ababyeyi b'abagore rwose baragatsindwa n'Uwiteka. Nako ni abantu beza cyane nibagize.
Please go and find someone else. We mugende mushaka undi muntu. Mugende mwanzavumba mwe mugende kumbe kangufu. Babakarani. I'm not Japanese. Oh, you're not? Ntabwo ndi umujapani. Niba uri umushinwa ngwino ndakwitwara ngwino. Sasa abanyonzi bahariya bafite utuguru dukomesha abashinwa do. Banyonga nk'abakarani ubundi hari uragenda ukicara ku ngorofani bakagusunika. That's right. I studied Kung Fu. Uje unati muri Jingu School. Naije Kung Fu. You heard? You better find a new place to learn Kung Fu. Since the #1 master died, their reputation is in the gutter. Wumva kuva iryo shuri rya Jingu umwarimu waryo yapfa abanyeshuri barimo baravayo bajya kwiga handi Kung Fu. I'll drive you there. Reka mujyaneyo ntacyo. Be surprised if the doors are closed. Musuraza gutungurwa kuko imiryango yaho irasa naho rwose nawe ifunze. The doors are closed. Yapfuye kwemera umunyonzi maze aramwirukankana niba abanyonzi ba nta kigenda. Yamwirukankanye ku igare ku kigorofani nako. N'abandi baricara hariya ababosi rwose bicara mu ngorofani. Bano banyakariro mutagire mwicare mu ngorofani babasunika. Tekinike rega mujye muzigira muri filime Simbabeye. Aha. Ni mushubati ngo barabitangiye buri giye kureba witwa Gitarama we w'imushubati. Pupils are leaving. Bana mutoya. Don't you know? The Japanese want this place real bad. Ntabwo zuko abajapani bashaka hano habintu nabi cyane. Chinzen, Chinzen kumbe Chinzen what razwi. are you doing here? Uraje muvandimwe. Let me help. Reka ngufashe Chinzen. Ngo abajapani rishuri barishakaga nabi cyane niyo mpamvu bapangiriye musaza akicwa n'umugabo witwa Kutagawa. Yewe. Keep the change. Nawe wari kongarurira yajyanye. Keep the change. Nimvugo y'abongereza n'abanyamerika. You heard what I said. Wumve icyo nakubwiye. Yagiye kugera mu ishuri asanga n'intambara ziriyo. Cyagera baramwishimiye Chinzen gusa yaje ababaye. Yasanze barimo no kurwana mu ishuri baraharwanira nta muyobozi rikigira. Hari agasore yabonye. Master Nye, this place is sacred to us. Master Nye. Fight. Let's go outside. Hano ni ibanga ryacu. Master Nye niba ushaka gupima ku ngufu zacu ngo tujyane abanyeshuri tugende hanze twereka ko tukikurusha. Master Nye nta muntu utarimo kubiyongoza muri iyi minsi bose barashaka kubajyana abanyeshuri. Master Nye yasohokanye n'agasore hanze. Black up! Don't go! Black up! Kung Fu! Master Nye baramwaye! Sinzi icyanzanye. Kandi bari yaje kwipima yewe. Ngo bereke ko abarusha abanyeshuri bamukurikira. Master Nye! Chalitsari! Nibwa! Cyagera! Abanyeshuri baginga uwo bose nirwanya. Ngiye kubigisha abigisha neza musaza bavuga ngo yarapfuye bara abanyeshuri. Undi avuye muri Japan rero twabonye ko nawe yarwanaga. Dore undi munyeshuri. Yewe data we muzinga rango bishaka. Ntago bazongera kunyita metero abaginga nigisha. Mumeze neza ra? Master, are you all right? Mumeze neza. Mate. Uziko tugiye kugucika mate. Waje ngo agiye kukurura abanyeshuri bagiwe ahubwo n'abafitangiye kumucika. Uziko kana gatanga. Looking for a fight at Jingwu. Ingangana. You are asking for trouble. If you want to fight Jingwu, you are asking for trouble. Ni wongera kwifuza kurwana n'ishuri rya Jingwu, urasaba ibyago gusa tuzajya tugupangira ibyago. Mwana urakoze kumupfunyikira. Buriya agira ngo yatuzaniye kumbe tuba tumupfunyikiye. Baramupfunyikiye cyane ibyo ajyanye. Udupfuti twinshi cyane. Welcome. Johnson urakaza neza. Welcome. Uncle, no? Uncle Paul. I was hoping to tell you about him. Ntabwo nashatse kubwira. How'd you hear? Wabimenye ute? A Japanese newspaper. Ibinyamakuru by'Abayapani byanditse. They printed it with pleasure. They printed it with pleasure. Bari abaswa b'Abayapani buri banditse mu binyamakuru banezerewe. Bandika ko master wacu yapfuye metere. Chinzen bamuhaye ikaze banza kumubwira akiri ku ishuri ngo atazananirwa amasomo gusa hari umujapani waje arabimubwira. Yaje kureba mwarimu we wapfuye ahantu ari. Master we yarapfuye rwose. Umuntu arakicwa n'uburoro cyangwa se yicwa n'imbaraga ari guza umuntu kwicwa n'undi birakatsindwa n'uwiteka. Muzasaba Imana ntuzicwe n'umuntu ahubwo uzicwe n'uburoro cyangwa imbaraga n'inzukira nta kibazo. Bamuzenza kwa muzinga ariko kujya gutanga ibyubahiro kwa master. That day, I knew something was wrong. Igihe ugenda ujya ku ishuri nari mbizi ko hari ikibazo. We all did. Twese twagize ibibazo mwarimu apfuye. Nibwo cyiza asanze umurambo katurore. Go ahead now. Genda rwose ushengerera umurambo buriya abashinwa bagira imigenzo yabo umuntu wapfuye baragenda bakamupfukamira bakamushengerera ngo wari ukomeye uzahora ukomeye imyuka ye tuzayibone hano niyo mpamvu ahora bakasiriwe fashe icyapa aho ngaho kiri hafi aho cyapa cyanditseho iki rubanza washengerera umurambo yapfiriye mu ngufu kabisa yapfiriye mu ngufu mani cyapa. What are you doing? It's our symbol for acceptance. Hey. Icyo cyapa ni kigaragaza ko twemeye ko yakubiswa kicwa. Oya nanjye singemera.
Our enemies have taken away our master. abanzi bacu bashobora kuba muri bo bishe master. Ntabwo master twapfa gufata ibyapa ngo twemere ko yishwe muri kung fu. You have proven that now. Tugomba kugaragaza kandi ko yarenganye. Chensei nibwo cyagera yazanye umushinga udasanzwe. Arashengerera. Chensei! Hey! Arashengerera karambarangije. Byose arabiba. Basi tadehinganze. To the Noguchi. Shenzhen, revenge is... Jamuri Onaguchi. Chensei kuihorera ni bibi cyane mu mategeko. I'll break the law. Ngiye noneho kumena itegeko kuryangiza. Chensei agiye kurwana. Agiye muri ba Onaguchi nibo bantu master yagiye kurwana nabo ngo baramwica. Agiye gupima rero kuko uwakwigishije ubundi teka bakurusha. Niba koko master baramukubise bakamwica. Biraza kugaragara Chensei none niba mukubita. Ni umunyeshuri. Hako se uriya muginga. You, take some men and follow him. Mufata abasore bake yaho ngaho sha mukurikira uriya musore Chensei nataza gukubitwa kicwa nk'umwarimu. Yakareka uze gukubitwa ari gukicwa n'abana b'abantu uko akwicwa n'uburoro ahubwo wakwicwa n'imbaraga sa nubwo intuza zakwica amavunja ariko gose nta wakwicwa n'inkubito z'abantu. Ugarakicwa n'amavunja. Imbaraga sa. Hello, Wiki. By himself? Ibyo mubwira nibyo yatatse mu Kiyapani. Baramwicuriye mu gihinga. The Japanese compound. To the Japanese compound. Tugenda mu cyicaro cy'Abayapani. Raka kumbe dore cyicaro cy'Abayapani yewe. Mucange. Wewe wa muginga. Kucanga nawe wakigoryi. Uracanga ngo ufite fera beto mu gatafari. Barimo baracanga n'Abayapani hano barimo kubigisha. Raka kumbe harusha. Aje kureba ko master we yararwanya hano baramukubita cyangwa bamwishe mu bundi buryo. Take your Chinese shoes and I am Shenzhen. Nitwa Shenzhen. Where is Akutagawa? Okutagawa ari warwanye na mwarimu wanjye. Noguchi owns this place. Go! Miguchi ni wanyiri hano. Ni umuryango wa Miguchi. Till Akutagawa comes. Ntabwo najya mpaka Okutagawa mubonye. come on! Gitoto. Nibwagiye udaza wewe. Kari kaniri yaragatonetse. Yaragarikanze mbatoneka abaginga. Batatu. Fight. Para shakwingo Okutagawa abanabwa bashaka nibanga kumutanga. Daraka. Box pemye ngumi cyaranye yoki twanaga hinda cyarangu bisema menye nuza. If yaje kubisa ngumi cyakimena. Gumi. Box. Para shakwingo Okutagawa n'umwarimu wabo. Banze kumu sana. Biche sewe. Uziko ari jewe bo nakwirukanga. Daraka box kick. Basi. Moye basi tade mwarimu wanyare. Ya hasi kahambirwe na cyara gitoneka. Abatoneka mba mari mwoka atsindwa. Komeje kubatoneka. Aratoneka rero agira ubanza yo wese wabanje ugapfa we. Kick barasutama. Fighter! Mwadi we! Mwarimu! Mwabo ni washaka! Daka! Fighter! Rwan! Ewe data we! Ho! Kick! Jerry Bassett! Shaka umwarimu wanyu nimushaka ariko ndabagabanya kubyo namupfunyikiye hari icyo amuzani dore barimo baragabana. Yewe data we! Akuye minu nyama yokota! Akuye minu yokota. Yomuteza ndo box! Yewe data! Wait! Where is your master now? Where is your master now? Umwarimu wanyu ari Okutagawa. Ari dore umwarimu bavuga ngo wakubise mwarimu uyu nguyu yaramwica niwe yashakaga. Mwegera inyuma abagenga sana. Mwegera inyuma. Uriyereka nze mwice nkuko nishe mwarimu. Ho! We shall challenge each other openly and fairly. Turarwana buri wese abireba. If one of us dies, Umwe napfa. there will be no revenge. Atazaba ibintu byo kwihorera, atazagira ujya kwihorera. Sibyo? There will be no revenge. Arabo bahagiye kurwana mu Kiyapani. Dore ubaba kuvuga ngo yakubise mwarimu. Ibinyeshuri sha yarabanje bigabanyaho. Yarayazanye umuzingo uhagije mwarimu ari cyamusigiyeho. Katuze turori. It would be his wish for me to do the same. Mwarimu wanje ni bana mukubise. Nanjye ndashaka kugira ngo ndebe kwa nkubita. Nibwo ndi bwemere. Raka Okutagawa. Shenzhen. Nagupfunkire ga. Go. Ta. Okutagawa. Mukiranje cyane. Aranonetse umuginga, aranonetse kabisa.
yaramutonetse sha muginga sana harararara yaragitonetse kick jari dufite amaguru amaboko ntabwo cyakoresha cyane gusa Jensen jyageyo tangiye kumuha kubya muzane aramudomo we akurura ugutwi araga akurura ugutwi imbere y'abanye mwarimu burya waratubeshyaga nta n'icyuzi yewe mwarimu mujyari cyadata we yazanye byinshi yo gatsindwa arakitwa n'uburoro avumbuye ko yamuzaniye umuzingo uhagije Jari uziko umugabo agukubita ukumva amava konyoka yewe ntabwo wigeze ukubita mwarimu daka Oktagawa intoki zirebye nari mwari kombo n'intoki zirebye reverse bana banje mwahoze n'iki n'amavi nduva yagiye inyuma daka Oktagawa yaramukubise mwari ubuse ninde wagutabara wundi ko natwe wabonye ibyadupfunyike bose yabahaye nta n'umwe wakwisheta Japanese citizens and those with special passes are allowed. hano abaturage b'Abayapani bagomba kwinjiramo ndetse n'abashinwa batumiwe You heard what he said. muravugisha ukuri Jensen mwamubonye azana Where I saw him going. je namwiboneye yinjiye kabisa magazi hano mureba yinjiye nk'umupolisi There he is. nguri yaragarutse we nguri Tell us what happened. You Japanese? uri umuyapani Chinese. ndi umushinwa you Japanese not Chinese I don't know. araka commando Attention! mwitegure bari baje ku mafarasi bakomeye cyane hari umugabo wavuyeyo muremure sha mugabo ukuze sha hari abantu bakora rwose ukabwutira umuntu wakuze habayo n'undi nawe ni mukuru arabasumba bose arabaruta ni mukuru cyane dore ukuntu abandi bareshya Is there a problem? hari ikibazo Sir, not at all. we nta kibazo gihari bose nta kibazo gihari Mr. Ambassador, it's nothing. generali menya ko ambasaderi nta kibazo kirimo Yes, sir. ngaho ni mubure generali yinjiramo indani azanye n'uwitwa Mr. Ambassador Name march! mutangire komando ibishinwa birareba Oktagawa mwarwanye se namukubise To meet me and the others tonight at Master's grave. Right, I'll go. ndashaka kujya mutegura abandi basore twerekere ku gituro cya master wacu mwarimu wacu kubera iki se kandi mwarimu wacu ntabwo yigeze akubitwa n'uriya mugabo witwa Oktagawa yavumbuye ko mwarimu atigeze akubitwa bajya ku murambo we bawucukumbura aho wari uri inama rero nabagira nubona apfushije umuntu utabyizeye neza jya ujya gucukura umurambo bavanyeyo umurambo yewe tatu yaranutse Go ahead. komeza udusuzumire ntabwo yigeze akubitwa ngo yicwe uturebere niba baramurose yewe data we mwana wa yewe sha I'm a doctor, not a pathologist. we ndi umuganga yewe ntabwo rwose ndi umubazi w'abantu bapfuye bakabura uriko aranuka kurusha umusuzu muganga ari hano wa feke Them. yaba muhagaritse gatoya What are they doing here? murakora icyana uriya munyeshuri wanyu we nk'umupolisi wo muri mubi Jensen believes that Jensen yizeye ko poison him. mwarimu ngo he was poisoned ngo baramurose I can't believe that he was. Jensen wacukumbuye koko n'umuramukurayo nikomeze If I beat Akutagawa easily, he would have done it also. if I could beat Oktagawa easily niba nakubita Oktagawa binyoroheye na mwarimu yari kumukubita Time he got hit really hard. yakuriya mwana yakavanye umurambo buriya ni ugushinyagurira umupfu uzi ko n'umuzimu utaryama mu mahoro mwana wanjye yavanye agashoka What? Take this. You'll have to kill me if you want me to stop this. you have to kill me if you want me to stop this mugomba kubanza kunyica aho kugira ngo ndeke kubanza gupima mwarimu ko yaroswe hose mwana wa mutemeze koko cyangwa ngihorere abwiye aho kugira ngo bamubuze kugira ngo arebe ko mwarimu bamuroze bagomba kubanza kumutema baramuretse ntibamutema avanayo do urwagashye yewe datuwe mwana we uraruka nk'intuza nk'igisogororo cy'ingurube mwijima niwo bashyize hakuno niba ari muri kanyanga niba ari muki Dr. arapima Thoracide, a most deadly poison. Thoracide, a most deadly poison bamuhaye uburozi bwa mbere buruta ubundi gukara Could have done this. ninde wabikoze
It's up to you to find that out. muri aka kanya ni inshingano zawe gushakisha ukamenya ninde wamurose. The master needs our help. Jewe icyo nashakaga ni ukugira ngo tumenye master ko yaroswe. Muri aka kanya murabona ko umurambo we ukeneye ubufasha bwacu, mureke dufashe umurambo. You're beating him so easily. That's right. Now we have to find out who did it. You know, Oya buriya turaza kumenya ninde wabikoze. here, otherwise we wouldn't even know. Cyane zari yataza ku bantu ntabwo twari no kumenya. Bose bagiye mu kantu, baguye mu kantu baribaza ninde warose mwarimu kandi ari muri bo hano. Someone would do this. Ninde wabikoze ra? Somebody slipped him poison while he was outside the school. Impossible. He stayed inside the gates here for 1 whole month. We were right beside. Mwarimu yavuye hano ajya kurwana, twari kumwe je naramuherekeje. Ninde wabaramuroze wamuroze yamurokiye hano mu kinga sana. Wiki. Uga mu kantu. Ah, Chappé. Yeah, ngwino hano. You cook for master sometimes, didn't you? Watakiye mwarimu igihe kirekire wigeze mu iki? Nari nibagiye icyo nari ngiye kubaza. Yaragiye kubaza umuntu babana. Ngo wigeze umuroga atekereza kubana n'umuntu ukabaza umuntu ngo yewe niwe waroze iriya muvandimwe wacu wapfuye ejo bundishwe n'uburoro nako n'uburozi. So now you want to start slinging accusations? Bicucu mutajya gushinja hano. Murashaka kuvuga ko ari giye kuri igikoni ntiyamuroze se? Go search my kitchen to see if there's any poisons in there. Go and search my kitchen and see if you can get any poison there. Ngo mujye mu gikoni cyanjye musake mureke ko hari uburozi buri. Mugende. Baginga sana. Mutangira gushinja nasoni mwabana imyaka yose mbateke ntimwakuze mbareba mwabigoro nimwanganaga imishwi y'inkoko mbareba sije bababyaye. Like me. Tewe. It might be the cook. Urakeka n'umutetsi. The cook has been around a long time. Oya uriya mutetsi amazana igihe. He has been here for a long time, this cook. Umutetsi amaze igihe kirekire ntabwo ashobora. I'm responsible for all the food that we eat. Ibiryo byose murya ni njye. Every bowl of rice on this table. Gateri kose muporeza njye ugateka. So why don't you accuse me directly? Face to face. Mwashinjije mbone nkubone mukareka guca mu bongonesha ngo. Mwari murata ntabwo wigeze uturoga muzehe. Food could be poisoned. Ibyo biryo bishobora kuba biri mu burozi. Since we all eat what master ate, why aren't we all dead? Oya ibiryo mwari muyaryaga ni wabitekaga natwe nibyo turya. None se kuki twe tutapfuye? Yamajije ikibazo. Oya no kuvuga ngo yahisemo umwe uwarozwe n'uwari wahiswemo kandi uwamuroze ntabwo yitumye ahubwo baramutumye. Byanze bikunze tu. Kuko warozwe we byanze bikunze yahiswemo. Twebwe turimo turareba filime, iyi filime niyo nabahitiyemo ni ukuvuga ngo nawe yahiswemo namwe mwitumye ikintu cyo kuza kuyireba. Katurore. Then what? Then we'll know who did it. Bashatse kumenya ninde wishe mwarimu. Iperereza ryabo ritangiye. Jensen ntabwo yaryamye imyitozo yayitangiye busubuye. Bandi banyeshuri barareba. Ariko uzi ko tubonye umwarimu ukiri muto wangu. Tubonye umwarimu ukomedoro wari warazimbuye mwarimu nawe umusore muto. Jensen! Ntoke 3 banayo sigarane 3. Yewe data uriya mwana afite rasoro kabisa menya rije. Buriya afite isheke mu kaguru. Barahwihwisa. Jensen! In Japan. Mari yabyigiye mu Buyapani se cyangwa? Uyu mwana rwose uyu mwana arasa na sekuru rwose nubwo sekuru atazwe. Let's do some sparring. Yeah, let's go. All right. Come on. Turagira ngo twigishe muze tugende babanje muri tizo zo kwirukanka. Uyu mwana raka. Johnson yari yaragiye ku ishuri. Yavuye ibyari byarananiranye mu rugo nako ku ishuri bya kung fu. Yaragarutse abanyeshuri bose basubira mu kwiga. How Johnson? Power, precision, and don't forget about speed. Umuvuduko imbaraga. Icyo ngicyo ni ikintu cy'ibanze rwose. You begin to develop a fighting mode. Si ibyo gusa kandi utangira kwiyumvamo uburyo ugomba gupima umuntu. Cyane cyane yagiye kukwataka wowe ukamenya uti uruhande rwe ngomba gupima ni hano nta handi rero aho ni ku menyo ugapima ku zuru ugapima mu jisho no mu rwagashyi. Harimo arabigisha ukuntu bagomba gupima. He hits you. Kandi ubavuduka rwose urabonye ukuntu bigenje wumvisha ari nk'iki ni nk'umuyaga nkuba kabisa ni nk'umuyaga nkuba. Ngo yaraje itemucaho. Yeah, we want to study with him, okay? Students here must learn from Tingan. Aya abanyeshuri hano bose bagomba kwiga. Mugomba no kubanza kwiga ufata ku faranga mugatanga ariko nta nubwo ari Jensen ugomba kubigisha. Form. Raka Jensen kumba abanyeshuri bari batangiye kuryoherwa. Go on, kick. Pima. Yewe menya cyaranyoye urwagwa ruhagije ikingiki. Ruracyakirimo. Here. It's very simple. Uyu mugenzi wari barigisha ariko nta munyeshuri ukimwitayo bose barirebera Jensen awari. Jensen abishyize umutima. Okay. Bara twabikora kabisa twabikora abandi banyeshuri nabo baraje. Get set. Ngaho mfasha neza nkwereka ibintu biroroshye cyane. Jensen. Kick. Yewe das afashe safari aguye nyakari. Aje ku. Urumva umeze neza wapi kabisa nuva imitsi y'akabuno rwose icitsemo kabiri. Nta n'umuganga uvura iyo mitsi rero. Uzasaba Imana ntizacike. Ucika wajya kwivuza bikanga. Ushobora kumugara burundu. Jensen iryo
kwigisha abanyeshuri. Kumbe wa musore yasanze ari umwarimu wasigaye yarazimbuye ticya yarihebye nta kindi yakoze yigira mu miswa nako mu migina. Imigina n'ubundi turukamo imiswa ariko byose ni kimwe. Yagiye mu migina ntabwo ari mu miswa. Sheni karamesheri w'ijoro rimwe. Hako sheni karamesheri uzaza ryari? Uzaza twongere dushereruza imwe isaha imwe. Wajyaza kugira umuntu akasheri wawe sheri wawe umunsi w'ijoro rimwe ati sheri ubwo wacaho yazongera kubona sheri nuko gushereruza umunsi umwe gusa ubundi ugahita ucaho. Hako sheri karamesheri kiri hakuno cyari kigiriye mu migina nako mu miswa mu migina barambwiye ngo no kubivuga da abantu ntago bakitwa mu migina mu miswa niho ari. Sheri karamesheri I want to know everything they're doing. Shaka kumenya ibyo bakora byose. I want to know everything they are doing. Hakuno uri mu Japan general ahereza ambassador uyu numwe ambassador uri mu Japan nawe uri mu Bushinwa. There will always be traitors who will try to go against us. Bari abaswa bashobora kutugambana cyangwa bakenda kuba baturwanya. Kuva umwarimu wabo yarapfuye ntibabyumve batajya kumbe dore okutagaho wawo ndi wakubiswe yaragajije maze nawe ajya mu nama irimo general irimo ambassador wa Japan. Maybe you'd be too tired or even too embarrassed. Naketse ko wategwa nonewe. No one wants you around here. Wadushabeje nta no gushaka hano. I just wanted to know about the autopsy. Nashakaga kumenya ibyo bamenye kubijyanye n'uburozi bavuga ngo baramurozi. The Jingwu master. Mwarimu wa Jingwu. Master Hua. Maître Hua. Was he poisoned? Ese koko mwarimu yararozwe njya kurwana ne bari bamurozi. We mwe mudusize mwebwe tubanze tujye mu mabanga hano. Abandi bava mu nama general na ambassadeur basigara n'iki ngiki cyarwanye na wa mu master gapfa. Something they can't hear? Ni gute mwambwira ngo njya kurwana n'umuntu kandi yararozwe. You poisoned the Jingwu master. What is the maître wa Jingwu wa mjenali? Ngo mu rw'ubdomo wa kigoryo cyangwa mite nkurashisha makuru tu hano ndabafite benshi cyane abasore hanze nababwira bagakora samasasu menshi cyane wajyaho n'imvura cyangwa umuyaga nkuba. My friend, wa muswa destroy the fist of legend. You couldn't. Uriya musaza yari afite ingumi ngo yitwa Fist of Legend ingumi y'inyabigu. We did it ourselves. Twakoze ibishoboka twabonye gutamushoboka. Muramuroga. But you must admit, he gets the job done. You have no conscience. Ntabwo wihangana. Samurai. Ndende umusamurai ndi umuntu wihangana. I thought we would do battle. Sinjya memukana cyetse ko umugabo namukubise kumbe mwari mwamuroze. Kizanye umutima mubi. Made him sick with your poison. Mujyana n'uburozi bwanyu abantu babaroze gusa je nagize muri abagabo. Ha! Yeah! God general. General yazamwe umugabo. Menyera ute general basi. Dore ambassadeur yaguye hasi. My spirit. Ambassadeur yikanzemo. To do with honor. Wamusika we ntuzongere n'ikindi gihabe na gatoyi kandi niwongera uzambona wa murambo. Yewe data we mbega abasirikare we. Ambassadeur jana umusivile yari umwe wakubeta n'abasirikare barakorana ariko ntabwo yarazi. Taka imyitozo abasore batangiye kwitozana nijoro. Mu ishuri rya Jingwu. That's right. He would have found it impossible to breathe at all. Do you still think someone from Jingwu did it? Jatekereza kuri Jingwu arimo arabaza wa mundi yitwa Uncle Po. Shenzhen, why are you here? Shenzhen. Uncle No, what are you saying? Kuchuri hano. Uravuga iki? For the last 2 days, all of the students here have done nothing but admire you. Iminsi mike yumaze hano abanyeshuri nta kindi kintu kirimo kubanezeza kereka kukwishimira. Mbese umeze nka yanga ageze Nyakariro. Ting-an feels. Shenzhen. Everything that you've been teaching goes against what Ting-an has taught. Ibyo wigisha byose neza bijyanye n'ibyo mwarimu yigishaga. Ibi byose ni byiza cyane abanyeshuri bagukunze ariko ntabwo twifuza ko unanirwa amasomo yawe nawe. That Ting-an is still the only master at this school. T-onu ariko niwe mwarimu w'iri shuri niwe mwarimu yasizavuze ko agomba kumusimbura. Wowe rero akomeza kwigisha abanyeshuri bagukunde usanga ushwanye na T-onu. Ndakwinginze reka kubigisha T-onu akomeze abigisha. Nose mureke nubwo yabarogerega ntacyo abigisha yabahuburozi ntacyo. T-onu ni wawe ni mukanya ruri kumwe na cyashiri barimo gushereruza. Are you going jogging? That's right. At this hour? Ujya mu myitozo I'm going jogging. Jogging ni ukujoginga uko nguko nyine do tize busubu yajendikiye muri tize. Hey, slow down. Yewe mwana bite? Look, they all want to. Nazanye bakangufu bose bakarani binana ko babanyonzi bose dore abanyonzi mu Bushinwa yewe mama shenge wicara mu ngorofani bakagusunika. Bose baje muri tize nawe kumbi ibigabo shayi babikomeye utuguru. Uya ngo nabyo biri muri tize nago biziko bizihoramo. Kigutwara kirukanga mpaka ukikujyanye. Bakiraho.
Kutagawa, he's dead. Kutagawa yapfuye. Kutagawa. Chenizen byari byanditseho ngo Chenizen kwihorera n'ukwangi. Chenizen ngo yihoreye. Aragenda yica Kutagawa kumba Kutagawa yishwe na General. Stop! Don't do this! Mwabara kujyana we. No solution. General ntabwo kurwana niwo muti. General. Twataka cyangwa General ntiyavuze. Kumbe General niwe wishe cya kigo yarangije ajya kubekera Chenizen. Ikigabo barangije kukica bakeneze ku ishuri rya Chenizen. Kugira abajapani kuno bateye ishuri. Chenizen yagiye kare muri tize twamubonye busubuye yagenda yirukanyira muri tize n'abanyonzi baramukurikira. Abanyonzi b'ingorofani. Kombe dore wa wundi waraye hanze yiwe. Yaraye mu basheri. You've been gone the whole night. Ijoro ryose kutanu hani. Nari nagiye gushaka abakiriya n'abantu tuzajya dutoza. Baragiye gushaka erega ni diri, baragiye muri diri. Komana wagiye gukora izihe diri se? Ni diri ndende. Kombe diri yararimo twe turazizi. Akiraho kuno hari cyarungurukaga kirimo kumva ibyo bavuga. They're here! The Japanese are here! Japanese are here! Abajapani badutaye we! Bamwe b'umuryango witwa Kokai. Abakokai bateye. Lynn, go and get the police. Hurry up now. Genda uhamagare polisi mingi. Genda uhamagare polisi nona mingi iruhanga. Raka. What do you want? Shaka iki? Chenizen. Him over. Umuduhi. Zen? Hand him over. Chenizen. Impossible. He might be, outbeating someone. Karate master or samurai? Mwigisa karate mwemeretse basore mwemeretse kurwana dore ukuntu bwikwiga cha Chenizen ashobora kuza kubugororiza intamatama zagorama. Katurori. Wewe uriya musora gukubita ukajya nikamye kugonza. Cyangwa gari ya moshi. Hey, give it to me and I'll prove it. Umudu ya Chenizen turambagaragariza ko yishe master wacu. Try your weapons. Mugerageze n'intwaro zanyu noneho. Basore! Mushinwa zivayo. Abinyuma barafunza fungirana n'Ibijapani. Byanga ko fungirana. Raka. Fight. Ugamba indani. Ho! Mushinwa biyagasaho. Mushinwa biyagasaho. Basi tadi. Yewe! Mushinwa! Bi! Bagasaho shao! Fight! Giti! Bati giti wa mujinga we. Bajya kwivurya mwarimu. Ugamba kumurabo wa mwarimu aho ho bamushinguye. Ugamba! Files first. I'll take care of that. Right. Ugamba we. Bakira kumbe polisi yari yije. You are not. Arasa umuntu wakigoryo. Yarashe mu kirere ibirahure by'abandi birameneka. Apolisi barinjira. Hold your fire. Fata imiriro yanyu, hold your fire. Sabers. Subizemo inkota sha. You Noguchi students, go home. But why? Send them all to jail. Then I have to arrest you. Bajyana muri gereza, bajyanye muri gereza namwe nabafunga. Nimwarwanaga mwese. Chen. Turashaka Chenizen. Some respect. Nyereka icyubahiro. Kiramuseka. Bullshit. Umwanda w'ikimasa. Bullshit. Chen! Chani! Chenizen yaraje bose ashaka umurwanira. Nobody move. Ntatagira uva wari. Yeah? You will shoot me if I move? Uranda sasa. Not me. Sijewe. But my pistol might misfire. But my pistol might misfire. Imbunda yanjye ishobora kwibeshya isasu rikavamo narashe. Muze ari hano. Chenizen mumfate. In connection with the killing. Hey, why me? Nakoze iki? Let's go.
tumujyane tujye kujyana mu iperereza wa muginga we turebe ko wishe umuntu koko polisi sibwe mukuru baramubeshyira abaswa mwaraza kurenganurwa ndabizi ubutabera burakoze n'inshingano zabo iri mbere bamujyanye nyuma y'amafera bito ngo nyuma y'amafera bito Chenzin Don't worry, it'll be okay. You'll see. Hey, nimugira ikibazo biraza kugenda sawa. Captain is in charge. Captain is in charge. Captain niwe uyoboye urukiko mu byemere. Captain nawe yaraje abishicara uruhande ni umushinwa. What are you doing here? Kora ibikiyano kabisa. Sorry, the judge. He's so unreasonable. Nihangane kirego bakinguye abayapani sabana. Ubu rero murabeho rwose mwirwarize musaba Imana gusaba tamukubita nyuma y'amafera betu Burundi. Kabite waje ukagira ijambo vuga se. Murabeho Captain yarabataye. Chenzin agira ngo mukana. Nyunda arayivuze bapfunga imiryango. The court is told that the prosecution will present 4 witnesses. Urukiko rurategetse ngo abashinja bafite abatanga buhamya bane. Each of them witnessed the defendant commit the murder. Naramubonye rwose nuriya wishe umuntu. Where did these so-called witnesses come from? Ako se bari batanga buhamya baturutse. That Master Akutagawa, right through the heart. Yije kutagawa yamuteye igipfunsi ku mutima neza nirebera. Recognize his face. Are you sure? Uravugisha ukuri? I'm certain. Cyane naramubonye yewe nari ndaho ngiye kubona mbona How many fingers do you see? Izino kini zingahe? 9 9. Wait a minute. 6 esheshatu ngo ne esheshatu. You moved your hand. Can you come closer? Uri muragira ukubako kaguhindura wamyegereye se kumva urugo rutareba narwo rwaje kumubeshye kumushinja ibicoco biramubeshyira byo kahambirwa uruntu rutareba narwo ruje gushinja umuntu. I was at Jingwu working with Bushin. Nari mu ishuri rya Jingwu. Bushin's testimony or that of any other Jingwu students cannot be trusted here. Abanyeshuri ba Jingwu ntabwo bakwizerwa. Nyunda arayivuze. Ntabwo baza nk'abatanga buhamya. Yewe bavuze ko hari undi mutanga buhamya wageze. Your Honor, Nyiri cyubahiro. I'd like to call a witness now. Duhamagaye undi mutanga buhamya. Your Honor, Chinese testimony cannot be trusted. Ubuhamya bw'Abashinwa ntabwo twabwemera. Oya ni umuyapanuje ni umuyapanikazi. She's a Japanese. Ni umuyapanikazi none ugiye gushinjura. Ni umuyapanikazi ugiye gushinjura urumva ko mwene wabo rwose agiye kubavamo agiye kuvugisha ukuri. Kumba agakobwa kaje ni kakandi biganaga. Bahirukana zamani shawo. Bakiri mu ishuri reka tuze twumva ukuntu kabeye cyangwa nimugoroba ukari gahari. Nubundi nabandi bazanye nabo babeshyaga ni kimwe ubwo byose se si kimwe uguhaye nawe uramuha yaga nako kaje kubeshya. Now miss, please identify yourself. Isobanura. My name is Mitsuko Yamada. Banyita Mitsuko Yamada. My father is Minister of Education. Data ni Ministry w'amashuri muri Japan. You heard the suspect say that he was at Jingwu at the time. Uriya yavuze ngo ari mu ishuri rya Jingwu. I do not agree. Ibyo simbyemera. Yacetse ko nako kamugambaniye. We went to a hotel together. Twari mu hotel nge nawe. Spent the night. Ijoro ryose twari kumwe. You and Shenzhen? We na Shenzhen? Cyane rwose. Cyakubwira ibyo twari yewe data we. Shenzhen ni umugabo nyene ari kuvura nijoro kukaganira kigabo. Isn't it possible? Birashoboka. You fell asleep, Shenzhen could have left. Ushobora kuba waryamye Shenzhen akagenda. Ntabwo twaryamye ijoro ryose. Wiki. Didn't ever actually go to sleep that night. We did go to sleep that night. What were you doing if you weren't sleeping? What were you doing if you weren't sleeping? Mwakoraga iki se niba mutari muryamye? Shenzhen and I are in love. Turi mu rukundo. Yeah, that way. What does she mean? Kira gikobwa kiravuga kira. She meant they were fooling around together. Ngo bakomeje bigira ibigori cy'ijoro ryose buriya nicyo gishatse kuvuga. Mu rundi rushinwa hari. Kimwe kiraje ngo buriya bakoraga iki nijoro ngo buriya gikobwa kiravuga iki. Ngo ya ngo babigiraga ibigori cy'ijoro ryose. Besides, waste of my time. Case dismissed. Nakoze kuza kurega ubusa mwo gahambirwa mwe mwangeze igihe cyanjye murakakubitwa n'inkuba itagira amazi murakakubitwa n'inkuba y'izuba ikirago Nyundo yaragitetse general afa yarakaye. Pathetic fools. This isn't over yet. This ain't over yet. Ibi ntabwo birarangira. Ntabwo birarangira. Ambasaderi yaje kongo kaje kuri Chenzhen kishimye. Aje bateye inganda shahu. Wapi nagari inganda ni watatu. Igikorwa cyarabeje. Urutare rwavuga ko gateye inganda wapi ni watatu nagari inganda ahubwo ni bwana nendaga kuyiza niyo bibesha gato. Bwana karyige bwana kagira seti babyita iki? Aha. Babyita gufata ku ngufu. Iyo unafite bwana yiturufu nawe ufite seti uba bwana agakubita uwiturufu babyita harya gukorikira. Nyena ni kubatakira kabisa. Not to fall in love with a Japanese woman.
ntabwo bishoboka uyu muyapani kazi arajyanye. What do you suppose the master would say? Uravuga master yaza kuba ari muzima akakubona n'uwo muyapani kazi ko atari mwene wacu ari uw'ubundi bwoko bwitwa abayapani yari kuvuga iki? Greatly dishonored by the Japanese. Iri shuri ryacu ntabwo twakwakira abayapani rwose nawe urabizi. Reba ibibazo dufite n'abayapani. We must give up all ties with the Japanese. Tugomba gutandukana burundu n'abayapani. Give up all ties with the Japanese. For once dishonored you? Umva. Haven't. Shenzhen. Shenzhen. Now that's a foolish mistake. Finish school and then find a wife. Umva, brangize kwiga ushaka umugore. Find a Chinese wife. Ushaka umugore mushinwa kazi. Umva. Mitsuko had to give up everything for me. Mitsuko yemeye no mu Home and her family in Japan. gutanga ibyo byose. She even lied in court. She even lied in the court. Nabeshye mu rukiko umukobwa Mitsuko. Born to lie. Yego ko mana none se ko tujya twumva ngo abayapani kazi nta kindi bakura bazi kubeshya. Ngo Japanese are born to lie. Not welcome here. Nta mujapani kazi twemerera ko azahana. She can leave by herself, or you both leave Jingwu. She can live by herself or both of you live Jingu. Stay. Yagenda umukobwa wenyine cyangwa mwembe muve muri Jingu mu ishuri. Bareka bakome hano. Bana ari umuyapani kazi genda sha. Abayapani se ndubaye kazi hano. Pungurudamo. Sabanu. Pungurudamo nawe. Yemwe mwabaswamo. Batangiye kurwana kubera Shenzhen. There's something Umva. that we have to decide, Hari icyo tugomba guhitamo. or Jingwu cannot go on. Jingu ntabwo yakomeje. It would seem you and I are in a battle for We nanjye turi mu ntambara yo kuyobora Jingu. I don't know what you mean, Tim. Sinzi ibyo uvuga je sinshaka n'ubuyobozi hano. Umva. Listen, Umva. if you want to be in charge, then fight me for it. If you can be in charge, then fight me for it. Niba wumva ko wayobora Jingu ndabona abanyeshuri baragukunze ngwino turwane. Nunkubita. Uyobora Jingu. Itegure. Aba basore bombi sha bararwana. Aka ko twakabonye ko kubita abayapani kariya kagenda ko karakubita. Shenzhen. Abana noneho ibi ngibi babyita sisubiranamo. Baraka. Jonugo azanye zimbata. Kaze mukubitisha izigihari uyu muginga. Cyangwa izikindi igiturumi. Hari ibizimba birya imbata. Nawe kubitisha izikinya hamwe sha. Raka! Fight! Bashaka kureba nindi urushundi. Ni ugomba kuyobora ishuri. Fight! Ni babaye shuri bakuru. Araka! Jingu school. Shuri cya Jingu. Komis musare baze. Nabwagwa basitade nabwagwa basitade. Basitade. Ho! Fight! Karamudom. Baranyira igise buriya ndabyumveshe. Ndabyumveshe. No itaza mushinyi. Umunyeshuri yaravuye no mu ishuri muri Japan aramwegera. Baka! Shenzhen! Shenzhen! Neretse ko byose bishoboka. Tereka ko byose bishoboka ntabwo urumva se ntabwo uransoma we. Wansomye? Cyara mwubikiriye kiramudama. Kiramudama. Muginga sha. Muginga tumye nkubita akabuno hasi imbere y'umugore. Madam ihangane madam. Ujana ikintu cya mbere kibi kiba nk'umugabo gukubitira imbere y'umugore wawe. Cyangwa twana twawe tuba tuzi ngo papa niwe mugabo ukomeye ku isi kurusha abandi. None madamu. Mugari. Kubisa umusore maze. Eya tekinike ni yihera ni ya nyiramuha. Ataje kwita baza tekinike menya ari yimbwebwe tu. Azanye tekinike yimbwebwe niko wambwebwe. Amutangiye wowe. Nyungu zanyu mwazinjiye filimi itangiye. Kuva mwatanga yani mumbwire ko mutarunguka. Gamba fight. Kadom. Ntabwo kumva. Ntabwo kumva we. Ho. Fight. Fight again. Shenzhen. Shenzhen. Kick. Yamuvushije n'amaraso umusore ntabwo arumva. Shenzhen. Ni wareba nukuwe. Shenzhen baramwa. Kick mujari we. Pasi tadimi. Yemwe tati yakubise umusore. Musore. Kubise umusore baze. Banahagurutsa bura balance mu kirere. Bura balance mu kirere. Shenzhen. Yara.
arakubita yewe data we umugabo ahise arwara pararize arwaye pararize yewe pararize yereye menya ari mu kabuno we menya ari mu kabuno pararize yahise arwara pararize ituruka mu gatafari. It's yours. Take Jingwoo. No! Janshuri rya Jingwoo. Na Jingwoo nshaka. But I won't leave Mitsuko. Gusa Mitsuko ntabwo namureka. We have to leave together. Then I guess it's goodbye. Uyu mukobwa ngomba kubana nawe uba ahubwo ndimo ndabasezera ngo goodbye. Ngomba kubabwira goodbye. Yumva gatatu uyu mukobwa ahuze umuntu uza mu rukiko akabeshya ngo twari kumwe ijoro ryose bakagukuraho icyaha cyo kwica umuntu. Uramutse umwe mukiye nawe waba uri umugome. Agakobwa yagomba kujya kubana nako nubwo umuryango wabo batakemera ngo nakajapani kazi ngo nasano bagomba kugenda n'abajapani. Yagomba kuva muri iryo shuri. Man told me it's a real mess. Ko yakavuye muri rya shuri yererekeye barakwereka bagomba kubanza kujya gucumbika dore umukobwa dore kano gatafari gashukuye. Ntako mubona. Any rooms? Sure. Hari ibyumba birahari ahubwo murakaza neza ufite ku note se ibyumba birahari. Oh, she's Japanese. No Muyapani kazi. Not in my hotel. Ya kaza na Muyapani kazi twagoze na hotel yanjye naba. You understand? Umva ihangana sama faranga. Jensen, he's a traitor. Umugambanya ari kumwe no Muyapani kazi. Mujyane n'uwo muntu wagasura nk'akisiya. Genda wembu itwite muvane hano. Tangira kwiruka niyo muntu wagasura nk'akisiya. Come on, let's go. Mana nyagasa numvise ikintu banyise ngo twite ubusa ndatwite. Tugende. Ni mwene wabo wa Bogota Rabam. Mwene wabo wa Bogota Rabam. Umukobwa wese amukura aho ngaho dore abantu bagiye kwibera buriya nta cyaro kiruta ikindi mama shenge dore abantu bagiye gutura. Izajye bari saro imvura nigwa abashyitsi tubirukanye bise yari mu muririmbo bagomba kurara mu muririmbo dore abantu hari agasima niho bazajya bicaza abashyitsi. Mbega imikasiro ku iduniya bakira wowe na madamu bari bagiye kwibera habo bariganaga. And there I saw it. Mwana nyangazwa mbonye imbeba. Sheri uze niba utinya imbeba abana ntibazatinya abana b'imbeba. Madamu aratinya imbeba uriya abana bashobora kuzatinya abana b'imbeba. There. Ago Sheri mudata we Don't see it. ko nayo mbona se. Nani ni hano. Kobwa cyazanye umutatu hano umugabo yibereye mu bibazo dore hano agiye gutura mu byukuri n'ahantu yabaga dore akazu naka ibyatsi shabo uzi ko aka kazu ushobora ko ba bantu batajya bakara ibirenge ushobora kuryama ugashiduka imbwa zakujyanye ibirenge kubera umunuko. I was afraid of them. Nazitin. I'm sorry. Yangana. I thought you'd really like it living here. Nachetse kukunda kuba hano. I'm sure I can get used to it. Hari nzamenyera sure I can get used to it. Uyu mukobwa se ni ministry w'amashuri muri Japan ariko dore hano bagiye kwiturira. Full here. Umva. No, you'll be very happy. Nachetse ko turamutse tugumanye hari bw'uzanezerwa kurushaho. Neme no bagenzi banjye no kwishura imvayo. Ndemera dore ahantu tuje gutura mu buvundere wenda hari cy'ubuzima bwazakomeza baje kwibera mu bukozo. Why not? Ubukozo ni bya bintu bimeze nk'ivu biba mu nkono y'itabi hagati y'uruhombo n'inkono. Hitabi hamwe ibintu byitwa ubuvundere. Ni nabwo bukozo. Utabuze ubwo si umunyarwanda sikegariwe. Abibwiwe n'iki? Kicwe n'uburoro. Cyangwa imbetezi urakarya ibikatsi biguhagame. Chenze niwe na madamu bari hako n'ibyishimo ni byose umudamu atangira gutaka inzu yabo mama je tekereza inzu y'ibiragore. Dore kibambasi. Mana yagasa ikirekanye manike hano kuri noza kuri bloke sima. Ntacyo. Bloke zimazaye ko ari ibirago bagiye barakikiza bubaka inzu. Heard from Tingon? Aba, mezisawa. Tingon uzawari. I knew it. Mana yagasa. It was hard for him to lose. Yageze amasoni kubera guhomba. They were really close. Tingon's pride is still hurting. I'm afraid. Tingon icyubahiro cye buriya cyarashaje. Supposed to do? Abo dufite ikibazo. Forget about our school's future and our good name? Yibagije azaza ishuri ndetse n'izina rye. Who someone challenges us? Ishuri ubusageze umuntu ushangwa cyo mu marushanwa. Hey. Yewe. Who else can teach? Chung and Bu. Ninde wundi wakwigisha Chong Ming Mew? Were we to receive a challenge? Ako se nk'ubu turamutse twatatswe n'umuntu akatubwira ngo arashaka amarushanwa byagenda bite. Tingon ntago bakimubona wa musore. Asigaye yigira mu migina niyo yibera. She told me to come home. If there's trouble, you'll be safe here. Mama yambwiye ngo ni naye mukobwa muto ntugira ikibazo hano aza kuburinzwe. Watch out for our people. Barashwanye none nta n'umurinzi babona ushobora kurimba ishuri bakira abo bajapani baratera. Bajapani baratera.
You Chinese are wasteful. So few of you, and all this food. Abashinwa ntacyo mumaze. We're here with a proposal. We are here with a proposal. Tuje hano tubazaniye amahitamo. Icyifuzo. Let me look at it. Icyifuzo nyabaki. The great Funakoshi, a sensei, issues a challenge to Jingwu. Umukuru wa Funakoshi yasabye amarushanwa n'ishuri ryanyu rya Jingwu. Umukuru wa Funakoshi ni umujapani mukuru. Arashaka amarushanwa n'ishuri ryabo rya Jingwu. Ushaka amarushanwa ninde? Bagiye gusoma urwandiko ni proposal n'icyifuzo. For this fight, we need Chen Zhen, not Master. He's gone over to the enemy. Hey, you'd better watch what you're saying. Or what? Get out there and find Ting An. That's for sure. So what's going on? What's going on? Where's the money? Where is the money? Try to show some patience, all right? If I wait much longer, they'll discover me. No. But how will anyone know? No, it's not traceable. Not to you or me. Dr. Matsuwa, didn't I? You did your job. Please take over. Then we'll be set. Then there'll be lots of money. Abajapani baramuka batsinze igihugu cyose bakagifata je nawe tuzaba bakire cyane tuzagira ifaranga ryinshi we tuza. I wish I had known. Yombi menya. You should have told me that thoracide was poisonous. Iyo mbwira mwana yuko ibyo kumushyira mu biryo ari uburozi kumbu yungu yari maro igisaza cya yindi intekerezo gishobora kuzamura buritsa yise mu kukica. Akarambo cyara mwisho kirangije kiramanika ngo baza kuvuga ko yiyahuye ngo baje gukura uyu musaza. Lift him off the roof. Dore mama shenge umwe mu barimo kumanura niwe mwicanyi number 1. Polisi yaje gufata Akarambo barakajyana. We found traces of thoracide on this. Oya hano tubonyemo ibiti rwose byo byigeka Karubamba babishyize mu isana ari byinshi cyane. Ibi nibyo byamuroze rwose. Uya musaza yiyishe ko yari yanamuroze. Kumva umusaza ntabwo ari wenyine bari kumwe nakandi gasore kitwa cyane karacyari mu ishuri. Hey, the master had asthma and the cook used to treat it. Uwishe mwarimu dore yapfuye. Tubigira ibanga. Looks the one who gave him the poison. Nukuvuga ngo yiyishe kubera ko ari wamuhaye uburozi. Ariko biriya bintu rwose birababaje. Niko buriya yamwiciye iki. It's quiet, okay? No difference. He's dead anyway. We can't keep a murder a secret. Ntabwo ubwicanyi twamugira ibanga. Ntabwo biba mu gipolisi nitubyemerewe. Yewe data we. Tugomba kumuvuga. Ntabwo twahishe umwicanyi. Yewe data we fresher. Muzehe afite igihushe mu mutwe dore ukuntu kingana do. We ashobora kubeshya ko ari uruhara rwo mu muryango kandi n'uruhushi rwamuriye. Investigate some more. How about these? Tubonye n'ibindi bikakarubamba. Get an analysis done. Yena mukomeze mushake n'ibindi yewe data we dore igihushe. Yewe. Muzehe mbabarire rwose tubigira ibanga. I'll find him. Nzabitekerezaho ariko ntabwo byemewe. Yewe. Yahize aca mu polisi. Mu polisi ntabwo byemerewe guhishira umwicanyi. Umwicanyi nubwo yapfuye bagomba kumutanga. Kumva ako kanya baba polisi bakiva mu ishuri rya Jingwu hari igikobwa cyaje kimwe cyo mu Migina nako cyo mu Miswa nari nibagiwe da Imigina sinzongera kuyivuga muri filime aha. Igikobwa cyo mu Miswa cyaraje ariko n'ubundi Miswa iva mu Migina. Looking for someone? I wonder if I could please talk to Mr. No. Mami ndashaka umugabo muyobozi wano rwose umwari w'umukuru Mr. Paul muze. Kome muze Paul. Ntabwo ari poti ni po bakatamo kabiri. Ayo niba rirangiye rito sinzi n'inyuguti yiyogira imbere aho ngaho. Hope so. I know that you and the whole police force have been looking for Ting An. Numvise mwebwe na polisi ko murimo gushaka Ting On nani? Ari hehe? The Star House. Ari muri Ho House, inzu y'indaya, Ho House. Ho indaya bazita Ho prostitutes. Uko babishaka niko babivuga. Ho ariko n'abakobwa batagira indero. Muri make ni nko kuvuga icyomanzi. Bakobwa kara ubwiye ngo ari muri Ho House kumbe niko kaho. Dore karaya niko kari agaze ungeze icyo mubaza ntiyazandaburizana. Staying with you.
Ngo mwana muto. Uburi kumwe nawe. Cyane. Asi. Ako dakuze. Rero igikobwa ariko ni mukuru. Nta kindi mvuse aha. Abantu ndabazi umushobora kuvuga ngo buri yavuze ko umusaza avuze ngo aha. For the first few months, he seemed to be happy. Kambara cyiza yazakayishima. Ariko kagiye kugaruka muri minsi. Yaje babanye. Ariko si mwana we. Ariko kumva. Won't you try and take? Uraza kumufasha. Ariko Yego. Bakomeje ko nari bikomeza. Yarebye igikobwa hano. Musura hari. Pion nawe yabagari. Turabajya pani byo bamukorera mu tubari. Sigara umusinzi. Yeah. Koga cyabarangiye akunda kubari muri ho house nzindaye. Munde kure makubite munde kure. Bamwishe ngo ni muri kure bakubite. Mwana ibyo nakubwira ka kiranje akazabyibuza kanambwira ati sheri ngumva ndanezerewe none umugabo bajya kubivuga nkumva impumuro y'urwagwa gusa nisotse mu kanwa. Musore baramuzanye n'amasoni menshi cyane ndakanyumba ni. Nayo yazanye umwirongi. Ahubwo Let's go. You're here. There must be a reason. The Noguchi clan came to see us. They've challenged you. Ova inoguchi barashaka amashanwa natwe. Chen. Nibaza gukubita. You are the master of Jingwu. Niwe mwarimu wa Jingwu. Represent us. Niwe uzaduhagararira. Tangira tize inoguchi nibaza n'uwe murwanyi wabo. Tize uzwe wariteguye mwana waje. Ubu ndabizi urwagwa ni rwinshi cyane banza rumare mu mitsi. Kwega mano yagomba kurumanza kurumara mu mitsi. Buriya nta mumwe urwagwa ugira mano yorohereye. Reka usanga ari kwezi yari tunatumye. Wajya bona n'amano ubwayo yari yetize ukwawe. Home will always be Jingwu. Niba ryo gomba guhagarira ishuri rya Jingwu ndaza gutangira imyitozo koko. Jewe. Pion. What about Miss Shen? Uyu mukobwa se. Muze. Buriya sukwise bya salamu. Oh, she's done. Oya mukobwa reka twugwagume muri iri shuri niba rwose. Akomeze buriya sukwise bya koko. Tangira tize abandi mugende. Will pay. Mame munki ukanyaka naze ngava waje kundi. Ibiraya naro bigira. Shobora guhita kimuvuga ko kanya. Dresses anymore. Abandi bakobwa bagiye kukitaho ukava mu burayi uwo munsi. They won't miss them. Nyagasani muragera se ngo nanjye nicare hano ha. Majwi y'inda batandukanye. Ego. Makoze cyane ko mikasi. Yaha. In fact, in all of Japan. But don't you worry. He's getting old now. Ntugire ikibazo rwo ndwari ko badusaba. Uncle No. Master murebe hakurya ukuntu twamugeze. Looks good. Mukobwa arasa neza kabisa. Uyu nawe yarakarebye. Akareba afite isoni. Nako gafite isoni aho kare. Hey, listen. I think you'll fit in really well here. Kobwa mutwana uraza kumererwa neza. Murakoze. Ego ko. Murakoze cyane. That's different. Ijwe gikobwa kiri hariya. Niba abandi bikorera ku giti cyabo. Is on for tomorrow. Practice. Tangira imyitozo. You have to practice. We are starting from tomorrow. Practice. Imyitozo. Yuzagarira ishuri rya Jingwu. Ajya guhangana n'abajapani katururi. Thanks. You. Thanks. Come on. Okay. Let's go. Drink later. Thank you. Come on. Tugire. He looks strong. Imyitozo. The challenge is tomorrow. Urana kunaza. Take on Ana nyagasani ahubwo se widengagije utwidu ko kubona umugabo nguriya se wageze ngo kwisoko nibangaye baba bari ko tujya kwisoko ukabura abagabo nk'abari yabe na gato. Kwisoko babona bakeyi. Chen. Yana aramutoraguye rwose uriya no umugisha wanjye niherewe n'Imana. Bambere nari ndi kumwe na shitani ariko ndi kumwe n'Imana. Tise yakoze tize ariko abanyeshuri baridegira bakamuca amazi. Sorry. Are you? Yangane master. I'm fine. Meze sawa. I'm okay. Uyu mugabo azaduhagararira ko kakubita abayapani cyangwa bazamuhondagura. Aho bagiye mbona bazamukubita akajya ngo ukagira ngo agonzwe n'ikamyo yikoreye karabure duze nk'amapaki. Garuka hakuno Inoguchi umuryango w'abajapani nawo wari wicaye barinda kwirobanuramo indwanyi nziza ajya guhangana n'umushinwa. Iye ndwanyi. Swaki kurata. Sasa Rihan barimo barashengerera wa mupfundi wapfuye cyagihe. Bakabekera ko ari umushinwa wamwishe. Barashengerera. Master Yasuaki Kurata. Mana abajapani.
Miguchi, you will fight Tion tomorrow. Miguchi uzarwa na Tion guhera ejo. You fight Tion tomorrow. Miguchi. Uze Miguchi niwe babwiye. Turukuna muri Cheetah. General. Don't even dare try to tell me who I will challenge. Don't even dare try to tell me who I will challenge. Ntuzongere no kwibeshya kumbwira tuzahangana. Yewe uyu n'umuryango w'Abayapani. Nuramuka wanze guhangana nawe rero twe turaza gushaka undi. So, none Mitsuko is in no way any of your concern. Mitsuko abana gatakureba. If she's your weakness. Mitsuko yaraje maze atuma abashinwa bava mu rukiko kuri. The general is perceiving. Wenga generali would have to be his own. Wachetse kwa muri buzane bose bakabeshyera umuntu Mitsuko yagenda navuga kuri we. Wakwibeshye. Iri risaza cyarira kubi. Baryitwa Yasuaki Kurata. Hakuno hari wari wiyicariye muri wa muririmbo we Zakira Diha. Hakurya hari umuntu wayengutse arimo kuza aho yirarira Zakira Diha na madame mu muririmbo. Good morning. Waramutse. Haramutse sheni. Oh, look, isn't that Uncle? Kumbe wa musaza ni Uncle Agakobwa. Mitsuko. Knowing you live so far from town. Mbega hano mutuye ni kure cyane rwose kuva kuri kaburimbo ugera hano umuntu azananiwe. Uzi ko umaze kugira amaguru wajya ngovoma kure mu masaha make y'ejo hano. Hari abantu bashaka ufite akaguru kagira ngavoma mbari. Sen? Chenise narahari undati cyane. Not yet. Do you want to be? I think so. If the Chinese or Japanese... Urenda gushyingiranwa ndenda kurongoranwa n'uriya mugabo nubwo ari umushinwa nka mu Japan. You're much too young Mukobwa muto to become a widow. You are much too young to become a widow. Nguracyari umukobwa muto cyane. Sinakwifuriza kuba umupfakazi nona. You are much too young to become a widow. You sound very confident. Waje se nawe ngagushingura. Uravuga ufite ama confidence. Did you tell me you're going to fight my uncle, huh? Cyane zane gututambwe kuri burwana na uncle wanjye. Uncle. Umva. Chenzen. Come. Ngwino duhangane kwanza. Ngwino. Chenzen. So anxious. Why don't you show me what you've learned? Wanyaretse ibyo wizera. Why don't you show me what you've learned? Raka! Pata broke sima. Ibyo izo tise muzigemo we. Niyo nama nabagira. Tangira utere broke sima ibipfunsi. So, it's about energy. But tell me something. Does a rock have as much energy as an wood? Bacheka ni imbaraga dafite tekinika mukatira agapapuro uzatera agapapuro urushyire ko gacika mu kabiri. Ibyo nabyo nakandi gatangaza. Usore muti. What else has Master Hua taught you? Simple. Observe your opponent. Attack him. Learn to exploit his weakness. Tangira kumubwira ibyo mwarimu yamwigishije. Observe your opponent. Banza urebe neza uwo mugiye guhangana umwiganye mu rwari nawe bitewe nuko wamwize. Not from Master Hua. He taught us the art of kung fu. Master Hua ngatwigishe kung fu. Are similar. Ni ibintu byoroshye. Does it mean we learn karate? Ntabwo bivuze ngo twize karate ahubwo twize kung fu. So tell me what lessons you've learned about controlling one's anger. Mbwira none ibyo wize mu gukontorora uburakari bw'umuntu. Nibwo nimenye kuri rwanyu nziza. It's time. Metre nicyo gihe cyo gutangira kugira icyo twiyereka nawe imbeshya hano gira ngaho tangira. Madama ajya hapo. Buretse gato, buretse. Baburetse. Musaza no mu Japan Yasuaki Kurata. Kobwa ari hakurya arimo arareba niba ari bufane uncle we, niba ari bufane umugabo we, je simbiza ariko buriya bagabo ntago bapfa kuboneka nabibura. Igikobwa gishobora kwifanira umugabo agakubita se wabo. Mugabo amukubita rwose sinawambyaye nubwo avukana narakubita nyine umwoki. Bano ngo kibe kivuga nyirakuru. Yako nyina wabo. Hold it. Buretse gato. Ewana. Tizi. Uzaza kwigorora. None ushatse waza. Kwino ngukubita. Muze ahubwo rekaze nguhondagura. Oya ngino ngutimbura. Baka! Sai Yasuaki Kurata n'umusaza ukubita. Yasuaki Kurata. Nibuka mu filime kitwa Shanghai Express. Ari mu Japan Yasuaki Kurata. Baka mujeri. Shinwa yikangamo. Kick biranga muze. Kari wasitade.
umucango we umucango dore inyungu zanyu zatangiye kuva kare Say, yes. Say. Huh? What style is that? Iyo ni style nyabakira muze. Iyi style bayiti inkoko zikiri ntoya ni imishwe. Imishwe se kwirya iminyorogoto ndo umunyorogoto yewe. Amugenga. Say. Kick, Teddy. Say ya kwaki krata. Nakabiranga we. Kick, ipi. Say. Say. Baramutamitse we uginga aramaye shaho numve asa nkunonetse kabisa aramutonetse igira kuko bitukajya ngo kiragutonetse wikanga ngo usanzwe ufite igisebe basi tadi muzehe yahumirije kubera umuyaga urimo uramujya amazi ntabwo baka muzehe ntakireba sari yamenye ko uyu musaza kumukubita atari uko amurusha muzehe ntabwo ureba you can't see umuyaga urimo urajya amazi baye amaso muri iyi minsi merewe nabi fata agatambara aripfuka n'umusaza aripfuka baje kwipima bazi tadi Fight! Jerry! Ano mureba we! Anengonje umuginga. Muzehe! Muzehe we! Bisembea! Muzehe! Muzehe! Baramuzinze. Umuginga aranzinga wajya no umurozi yo katsindwa. Chamuze kumena cyo nijanga gutera akabuye kurindi. Arahuka. Bas! Hey! Jambu tayazana no akabuno igituza. Hey! Kick! Raka! Das! Musaza rero bavuga abasaza ariko yaraka se baramuzinga bamuginga uranzinga nk'umurozi wo katsindwa we bazinga uzingira iki nikubisa umusore umunigo umusore nazinga utuguru twa muzehe nakubabariye sha ngaho nanjye mbabarire muzehe hari hano musaza arakomesha we are almost done turarangije genda yewe data mugabo umeze neza agapani kaboneke n'umugabo w'umuntu yewe data we agapani kaboneke n'umugabo. Your talent is astonishing. Muzehe ufite impano na uragatangaza gusa. Proverb. Musore muto. Experience should fear the strength of youth. Ugiye kujya mu marushanwa byanze bikunze muzahura uzamutsinda. Abayapani bari kurushanwa namwe. Won. Uratsinze ariko. Because I adapted to you. Kubera ko niteguye ndetse nkitegura kuba natsinda. You learn to be fluid
To adapt. Now ugomba kwiga, you have to learn to be fluent to adapt. Ugomba kwiga niba ari ikintu utaruzi kakibona ku muntu kakimwigaho. Musore muto ntabwo ngiye nigeze niga kurwana nareba ariko wamaye agatambaro nipfutse mitanangira kugutera imibare buriyo gutera njo no bari guca. Muzaza kutazi neyo ya nakubabari. Muzaza cyangwa nagutonekaga hari ukuntu wangu bitaga ngo mburanonetse. Umuntu uvuga ko bitukagira ngo rusanzwe ufite igisebe. Baranonetse ugatsindwa. Buri ngovi babuza kurushano hashyashya gitoboka. Ngovi iragatsindwa no witeka. Muze kugenda nabise. Umeze neza? Mwana wanje. Nimitsi yagisaza mwana wanje. Nirubaga imana mwana wa. Muze yashize shaba muto nakuba mutonetse ahantu hose. Their Japanese master. Uye kugenda ariko sinzi umunyeshuri mugenzi waje guhangana na Japanese master n'umumetro wa Japan. Told me you were the best of all the clans. Watubwira wa mu Japan wani we. And a samurai warrior. Urindwanye koko yanyayo, you are true samurai warrior. Aba samurai n'abantu barwanira mukuri. Your master Mwana muto would surely be proud of his disciple. I think your master would be proud of his disciple. Mwarimu wawe iyaza kuba kiriho yari kubanejejwe no kugira umunyeshuri nkawe. Nta kintu cyiza cyane mwana muto yo nko kugira umunyeshuri wigisha agafata. Mwana wanjye warafashe. Take care when you fight him. Ugende uhite kuri iyo mirwano uzahurana n'umukobwa wanjye kandi uzamwite umuze mu Japan arigendera nta kibazo afite no kuvangura abashinwa mu Japan yarabaretse bagende ibyariro twana. Rero baga imana rega. Rero baga imana. Nta kibazo mfite. Na kimwe kabisa. Data. Kombe yashize. Yageze mu Japan bene wabo batangira kwikinira kadame nta kibazo afite n'abashinwa reka da kuri dunia Mungu. Abarimo kwisekera kandi aragenda kubwira n'abashinwa bitonde gusana n'ikindi. Since the last time. Thank you. Rakoze. I think General Fujita has become obsessed. Ndachaka General Fujita amaze kwangirika. In Wuhan and eventually Shanghai. It's become important to him. Shanghai yabaye mugenzi kuri. First step of conquering all of China. Hanyuma General Fujita ndabona ashaka kuzafata ubushinwa bwose ngwiki. Arimo araganira na wa mwambasaderi w'ambasaderi w'Abajapan muri China. I tell you that's what he's doing. Ndakubwira ibyo akora. If you observe his troop movements. Urebye ingabo z'ukuntu azizana nazivuye muri Japan. Ushaka gufata ubushinwa bwose. There's just no way. Japan is like an insect whose objective is to destroy an elephant. Japan ni nk'agasimba gatoya gakoko ubu ngubu babuguruka kaba gashaka kurimbura inzovu. The advantage, but as soon as the elephant wakes, iyo nzovu rero yiryamye kakanguka, has the strength to eliminate the insect. Koma gutyo umugobora rimwe gusa umugobora wayo gakubita kagasazi kagapfa kaje ngo kaje kuyica yewe. Urumva abashinwa bakangutse batazaturimbura. Umva. It will weaken the elephant in a big way. But it is still impossible. Ntabwo bishoboka na gatoya. Batangiye guca umugani w'inzovu no kuno. Okay. Umva. Let's say the parable is about a venomous insect, and it can strike the elephant's heart. Before it wakes up, it's already paralyzed. Japan has such insects. Japan tuvuge we nari ngako gasimba umuntu yashobora kugeranya n'inzovu kenda kurya inzovu. Sinyeka ko bizashoboka. Me like him. Ariko reka dutegeze turebe General Fujita gusa umutima we watangiye kuba he is obsessed. Kumva ko ashaka byinshi birenze ibyo akabaye afite. General Fujita. General Fujita. Kumbe General Fujita nawe yari yagera. Chenise nawe yari yaragiye mu cyaro. Ni benshi baje kumusura. Bwabiriyeho za kiradiyo aho batuye dore bibera muri rimbo bwabuze barindiramo ingurube z'ishyamba zitwa amasatura. Nibwo gwitwa imiririmbo. Bakire imiririmbo hari uwari umaze kuza kubasura. Yewe. You're back. Chenise nuragarutse kumbe ntabwo ari we. Ni muramu. Kanyagasana. Hello. Muraho. Kamera ubwari wowe ndakomeye undakomeye kabisa mfunze nkomeye bwuma nkafunga bukwasi. Mumeze muteze turaho. Karagenda zakazi akazi turakora mukora muteze turakora dukora bagaya twakunguka bakaroga. Izo zose ni ndamutse. Umuntu nakubwira ngo muraho byo uvuga turaho. Muko akazi karagenda turakora dukora bagaya twakunguka bakaroga. Abisi niko babaye. Uyanga ndabiza abana imibare gushaka afite manyete 3 tuzamukangura ukajya ndasinziriye murakatsindwa haba imitima yabo nibo mbwiye. Ukora bagaye ubundi wakunguka bakaroga. Komano Chenise ni wamushakaga namushakaga. Manase kwanyirukanye bite byawe ubusegetse nacyuye indaya. Atekereza no gungira ubwaye mu kigunda yirukanye mugenzi we nuko afite mu Japan kazi.
arangije bajya mu miswa azana indaya mu rugo bose batandukaniye nimbe niyo ngo yizaniye n'akadamu kuba gafite icyubahiro nubwo atari kene waba arakajapani kazi karubana muntu katubaha kifata neza n'agakobwa keza kirika nikabyara abana bambuye itwite numije kare bakita kambuye itwite ngo kameze nk'agasehada ko kwa Bogota rabam Mira. But as you can see, I have a new life. Uko mibona, I have a new life. As you can see, I have a new life. Uko mibona mfite ubuzima bushya. Shenhan, she has moved in. From the Bravo? Mm-hmm. It's working out. Good. You could bring Mitsuko too. Waza nawe ukajya na Mitsuko mu rugo. Shenhan. Umva, goze urigarura uziko nta mugabo uhindukira kwija wisubira kwijambo uko umugabo ahindukira ari mu modoka. Agahindukira ahantu hamwe gusa ni mu modoka. Iki kintu kiravuga ngo yazana na Mitsuko kandi Mitsuko nicyo cyababwiye ngo nibaceho. Trouble. Aho kujya ngo nyene ndakaza abandi bose nawe kwemera ngagumana na Mitsuko turi twenyine ka Mitsuko kumvisha umugabo nafite umutima mwiza Shenzhen. What is it? Niza technique. Imeze ite? Kinonye kwereka. Agende nzetso twongere dupime oya nakubonye shamba meze nka nozo zazindi gari ya moshi zimwe za TGV dore mama shay technique nshasha nukwikanira gusa namwere kiyazi technique nizo barimo we ara hey technique montage zimera kuriya mwabaye mutariko Kagari montage merit kibyo ni wewe wabitambuka usibye ko nabyo muzi uyu musore akubita inguma akayikubita no bloke sima mwagira ibyo bintu mukabyitoza ko byabafasha mugende muri zatizo ujuzana igitafari ukubitira ingumi nikitameneka wiyahure mpaka kimenetse tare nk'icumi rwose ibyo bintu bizabafasha mwabaye muti. Tomorrow I fight in Noguchi. If anything happens, teach this style to the others. Mu gitondo umusore yamubwiye ko agira urwane kirebe cyose agiye guhagarara ishuri ryabo gusa yaje asa n'usaba imbabazi mu kinyabupfura oya simvuza ko ngo uzaze ariko nawe ushatse waza ukareba uko n'Rwanda hewe zakubitera ariko uzaze ariko nta nubwo ari ngombwa kuza ariko uzaze muragira ngo bajye kumutabara Shenzhen ararwana giye kuvayo sanga kagakobwa kagiye. My dear Shenzhen, mukundwa, I have decided to return home. I understand why this fight is important to you and your country. And I think my being with you is hurting your cause. Numva impamvu yawe yo kujya muri intambara ari ingenzi ndetse n'igihugu cyawe. Sinshaka kujya nguzababare ndetse n'abavandimwe bawe bazakwanga Shenzhen nagukundaga ariko numvishe bagutekerezaho cyane. Gakobwa karamutaye kara general. General, ni ugiye kujya marushanwa. Dore abapagasi yewe. Nyakuba. Tuhondagura hagana. Ingiga zibita. Ingiga. General. General we. Isumari. Murubaho. Izitize muzirye zapafasha. Ikiganza cyane nk'inyundo. Yewe. Ye data we. Ayiga data. Yewe data we. Buroke sima we mwagiye ibintu mukabikora ko bizabafasha. Yewe data we mugene muri zitize. Yewe we ndabagira inama. Basi mugene ukubitira ubuhanga bwanyu kuri za beto muzimene. Ariko mwabaye muti. Agiye kurya zatize. Lou will come with me. Tingon, I'm worried. Tingon, mbaba nirwoza mfite ikibazo nyabaki. Nothing to worry about. Bana kugenda rwoza ugakora ku muhumetso. Hano ugira ikibazo. Ntabwo umuyapani yamukoza ku muhumetso rwose. Ko kumukubita agakora ku muhumetso. Take care of her, please. Mumbarire umukobwa muzamunyitereho, sibyo? Nanye ndagiye ubu nta kindi ngiyemo ngiye kurwanira icyubahiro cy'ishuri, kumbe bagiye kumuhondagurira mu cyubahiro. Nagoze umuntu gukubita mu cyubahiro ukagaruka wiyubashye cyane utega yandishijeho ka tekinike kamwe gusa rwose kariya kamwe gusa. Let's go. Tari agenda Shenzhen yaraje. Let's go. Good. Yes. Tari umwana huguje. Birasibyo navugaga muri se yajyaga vundo ariko buriya yajyaga. Kumene ibyo byamwirukanye. He's a stubborn old fool. With or without him, the fight goes on. I will deal with him another time. Yes. General, then we are still going to fight Jing Wuman.
Yes. We can't rely on Funakoshi for everything. General, tujya kurwana n'umunyeshuri wa Jingu. Ibyo niko bimeze. Yewe rwose byo narabivuze hanyuma ndangije kubivuga mumurekaze so aze turwane abayobozi nuko bavuga Muginga ntabwo araza araje so ntabwo aje wenyine so waje ngukubite kumbe aje babiri. So you've accepted. So muje muri babiri so first though I have something you should see. Ariko mbere yuko Master Hua's murderer. Muje kure ariwo mbafitiye wishe mwarimu wanyu turanakorana rwose so gwiro wa Muginga kananga vayo kumene gasurugunyusha tukije mwarimu wawe nacyo cyari gitetse. Mr. Chan accepted a bribe. Chan yemeye ruswa. Part of the Ginkgo. Hanyuma nta kindi yakoze anyicira mwarimu wanyu nabonaga umwarimu wanyu mbangamiye so ariko ibyo ngibyo sibyo twaje babworeka muhane kuko yishe umuntu basetade cyamaye ruswa none kiramwishe baza biruka. It's over. Birarangiye. Take him away. Muvana akarambo so mugende uwo murambo please munagenda. Move your men out. Move your men out. Urumva so mugende bitagure gwaride shugurika itagenda mu gikomanda. Jingwu is closed. Iri shuri rya Jingwu. You'll get your chance. Murabona ko nabure munye n'icyapa kigaragaza ko ritazongera kubaho so ryari rimbangamiye please understand. I'm going to kill someone. Kwa mbere ari bicaze kigabo kimwiri ingumi arotamo fighter Naka box kalmo kara ke kumugaba mena na za beto data we imbavu zigiye mu mugongo zo gatsindwa barakubita soma hano kick mugaba nakomeye shaw dufite stamina potential Naka stamina potential basi tati gatwe kukuboko kurakuka box ke kumujari fati safari kigaho kirakubita Mr. Jensen yikanzemo kabo kavunitse areba cyamutari cyapa Jensen bitambitse cyapa gicamo kabiri Jensen sinzi ko kiriya kigabo nawe gishobora dore ko bavuga ngo arakubita ariko reka turori Jensen bemye urugabo rwikangamo Jensen Jensen box mugabariano mugabo arakubita we uyu mugabo arenzeho we mwibuke muga filme kitwa Shanghai Express General so ndagukubita General come General kick box kigabo kiri hano mutwe basi tade arayoba noneho mugabo yamenyereye kumena beto musi kirakomeshaho general bita kaguru shaho karekare uzi ko akageza mu mutwe wuriya tiri wasimbuka uyu kugeza kakaguru hejuru arabanza gusimbuka general ndabakubita so ndabakubita rwose rega mwe muri abasivile bagenga sana badirisha ba Muginga so you will be unbeatable. Jensen
jisho jisho ry'ibumoso muginga bamubwiye ko iry'ibumoso ryo njya cyane Jensen General Jensen basohoka no hanze iri jisho ry'ibumoso rimereye nabi muginga ko yibanze kuri rimwe ra yapwe muri ry'ibumoso gusa kick General Mama indi burya shirayo fata homo Ndazo mugabo General Ongeras Fata umusore yewe data we turi ngo rwaje imbere General Funi biti Box General arakomesha umugabo Fist of Legend niyo filime turaragiye punte cy'inyabigo Fist of Legend sore bana mukubisa rutogo rwikanga mukabo tica ry'ibumoso we mugingo uzi ko yatuma nkora ku muhumetso ndafande Raka General Sambarap haguruka Jensen ni wabo bizeraga ariko ndabona nawe bitangiye kwanga sinzi katurore General Kigaba bagwana hakuno akaboko kimenya cyakavunnye kare akaboko kavunitse yageze hano maze umvise imiti we imifupi irigorora maze arangiye ndumva kimeze subiyemo da hinganza General muginga n'ijisho ry'ibumosora yakomeje kurimenera General muginga n'ijisho ry'ibumoso bitebye General ijisho General cyara mutare kimujyana kwivi kwa kundi bale bangarika ku mutwe General ntabwo yamuvunnye umugongo katsindwe kavune ku mugongo nawe General Fist of Legend Raka nawe ijisho ry'ibumoso basetade ijisho rimereye nabi ikigali ariko gifite ikijisho gikomeye wagira ni ikisatu Raka General kuguru ntabwo kukigerayo yewe yewe Raka umuginga nageze ngo arimo mutamiro kumbe ni imitamiro sha yatangiye kuvumbura ko ari imitamiro myinshi mu maso uyu muginga yiga sana so ngiye guhamagara paratuni zimurase so ndabona so kuko yewe data we
baride shugurika bashobora kwinjira abakomando shaho kumirwa sore yararwanye kereka mu nzira agomba gutaha umeze neza Chenzen warwanye neza kumbe dore bakubise ntabwo arumva ntabwo arasobanukirwa nuko bari abaginga wagira ngo nta bindi nabapfunyikira reka mbazanire mbahe nibindi dore icyo abapfunyikiye noneho muzingo Twari tanza akaboko bagacica mu nkota Chenzen Kandara mu jisho ry'ibumoso jisho ry'ibumoso akaze mugengara ry'ibumoso ndapfuye General Otara mukase shaho yewe General yagiye hasi kwica general w'abajapani sinzi ko biri bworohe katorore ngaba barimo gutaha kwica general w'abajapani hey baride shugurika komando baje biruka baraze kwega Ambassador, the general, he's dead. Ambassador, general yapfuye. General is dead. Ambassador, the general is dead. Bakira wagitunze mu namure. Abashinwa n'abahita bagera mu bihugu abashinwa benshi n'abakominari. Haziramo n'ibisivile nabyo bizifite niba byari byarazisimbye munsi y'igitanda nibyo utambaza. Freeze! All in the Japanese compound. You want Japanese compound muri kutaka bwa Japan. Those are these weapons or all the authority we need. We're Chinese, and they're in our custody. Don't move! Hold it! Now we'll see who gives the orders. No, Stop it! Everyone! Now then, this argument will be solved in a peaceful manner. These arguments will be solved in a peaceful manner. But there will be no more lost lives. No more loss of lives. Remove your platoon. I'm the one that's in charge now, understand? I'm the one in charge now, we'll understand. Izo nindi mizaje kuma ariko nimuzivuga mu muhanda bazabakurura mwe mujye mumenyagerega giye buriya ndo mukomando nanjye nimukanyinisha ariko kandi bajyambo namukenyege mwanci amazi y'inyange ujye mumbara nk'amazi akomeye cyane nda amazi maremare utanambuka giye held responsible. Hagomba kugira umuntu rero uza kushinjwa ko ari wishe general ntabwo twavuga abashinwa bose. Need a scapegoat. You want a scapegoat? Murashaka umuntu mushyiraho ibintu kugira ngo abandi bagene amahoro. Now. Scapegoat. All right. Sawa. I'm going to be that man. Uwo mugabo araza kuba rigiye mu bishinje byose. Chenzen yashyiraga mu gaciro. China will be in your debt. China igiye kugira ibihe byiza. Ndagira ngo intambara hagati ya China na Japan irangire. Intambara bisa naho. Mufungure abashinwa batangiye imyigaragambyo. Mufungure. Kumvisha ngo abashinwa barimo bararwanya abantu n'abajapani. Mufungure. Akarambo bakuyeyo niba nakarambo ka wa mushinwa wa wundi wari wagambanye. Niko bakuye nyuma bwa kabiri general nawe bamukure bwa mbere abajapani baramujyanye. Abashinwa bavana akarambo kabo kamwe ka Rose Master. Gusa bitari byajya kure. Chenzen na ntabwo yagaragaye aho ngaho. Bamanitswe ibyapa. Ko Chenzen wishe general nawe bamutunganyije. Ngabo n'abashinwa. What did I tell you? I knew the Japanese forces would be lives were lost this time. Abajapani nibo batumye ni buriya nibo babiteye uriya mwene wabo mu Japan se bo bamwishe Chenzen yararenganye. Uriya mwana rwose baraza kumukatira urwo gupfa ariko ararengana. Kumva abashinwa bari hano babizi neza. Chenzen sha ntamukubise kabisa nirebere genda kubwiza ukuri. Aha iyo filime yanga zana isobanura ikiga.
Oya kuna bakarani b'abanyonzi b'amaguru. The soldiers shot him. Abasirikare baramurashe Chenzeni. Kumba bavuga ngo abasirikare barashe Chenzeni nabona hari utambutse. Chenzeni bamukatira urwo gupfa. Who is it? No one. Ubonye cyo ntacyo yanze kurabura. Chenzeni ntabwo bigeze bamurasa ubwo barashishije. Chenzeni ni muzima. Bamupangiye imodoka shawe. I can't believe you have to leave Shanghai. Sinakwizera kujya kuva muri Shanghai. Ujye kujya he? To be with Mitsuko? Ujye kubana na Mitsuko. If I no longer have a country, at least I can be with a woman I love. Nubwo mbuze igihugu cyanjye byibuze nzabana n'umudamu nkunda yagiye kubibana na Mitsuko muri Japan. Aga filime nuko kagenze mwakoze kuza bishye makeya mugende abakire bakomeze barebe n'izindi. Eske gariwe. Ndabakunda mwakoze kuza murabe. Yari yagava mu One Video Library. Turabakunda cyane cyane. Hanyuma kandi aga filime nuko kagenze. Bose udafite amafaranga nta nyinya nta n'igihanga. Nuko kagenze ikurikira ntoyicikwe.